Жума күнүнүн түнүн пайгамбарыбыз Лейлатул Гарра дейт. Жума күндүн күнүн болсо Яумун Азхар дейт. Гарра деген машаалла. Нурлуу түн. Жаркыраган күн. Жуманын түнү нурлуу түн. Эмне үчүн? Периштелер ушунчалык көп түшөт, периштелер барды нурлуу, ошон үчүн Лейлатул Гарра. Нурлуу түн деген жуманын түнү. Яумун Азхар не жаркыраган күн деди. Жума күндүн экинчи аты Ал-Яумул Азхар. Себеп дегенде бул ушунчалык жаркыраган күн, эрте кыямат күнү ким жума окуп жүргөн болсо, жума ага жап жарык болуп берет экен, жол болупчу. Басып кетканда алдыгында жап. Себеп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айткан. Бул хадис Хаким Мустадрак өзүнүн китебинде алып келген. Ва тубасул жум'ату захра мунира ли ахлиха. Эртеге жума күн, субханаллах, кыямат күнү. Ушу келет, жиберилет. Өзүнүн ушу жума күнү окуган кишилерге жаркыраган, нур чачыраткан абалында келет. Жума күнү бир убакыт бар экен. Ошол убакытта дуа кайтарымсыз кабыл болот экен. Эмнени дуа кылсаңыз сөзсүз кабыл болот, кайтарылбайт. Ушуну айтып коет саатул ижаба деп коет. Кабыл болгон убакытты айтат. Алладан эмнени сурасаңыз, Алла сөз берет. Ва хия саа аллати ла юсалуллах таала фиха шай'ан илля а'таху. Эмнени Алладан сурасаңыз сөзсүз аны берет. Бухариде, Муслимде экөөндө тең келет. Абу Хурайра разияллаху анхумадан риваят. Инна фил жум'a ла саатан لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. Peygamberimiz aytты bunu. Cuma günü bir ушундай вакыт бар. Мусулман пенде жараткан Алла Тааладан ошол убакытта эмнени сураса Алла сөз берет дейт. Ошо дуа кылып аткан учурга сиз туш келип калсаңыз. Эми жуманын ичинде 24 саат бар туугандар. Түшүнүктү? Ушу 24 сааттын кайсы жери ушундай. Чтоб Алла субханаху ва тааладан сурасаңыз, кайтарымсыз сураганыңызды сөз бере турган. Ва кала биядихи ай ашара биядихи саллаллаху алейхи ва саллям юқаллилуха. Пайгамбарыбыз колу менен ишара кылды. Жума күндө айтып атат. Бир ушундай убакыт бар. Ошол учурга сен туш келип калсаң, мусулман пенде Алладан эмнени сураса, сөзсүз Алла ошону берет дейт. Ошол убакыт мындай деп колун көрсөттүм, мен колум карап. Ал убакыт кичинекей экен да, 24 саат эмес экен да. Бир аз эле убакыт кет. Колу менен ишара кылды пайгамбарыбыз. Айтты, юқаллилуха, кичинекей дегенге, азыраак дегенге ишара берди. Эми бул жалпысынан айтылып калды. Кайсы саат экен бизге айткан жок. Саат 12, 1, 2, 3, 4, 5, түндөсү, күндүзү ал айтылган жок. Бирок жума күнү точно бар. Эгер бирөө 24 саат дуа кыла турган болсо, аныкы точно шек күмөнсүз кетти да аны. Бая акыркы Рамазан айдагы 10 күндү тең уктабай ибадатта чыкса, кадыр түнү точно алды дегендей. Буда да ушундай да, жума күндү. Эмне дейт? Инне экинчи риваят. Абу Лубаба радыйаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инна яумал жум'a саййидул айям ва а'замуха индаллахи та'ала ва хува а'заму индаллахи мин яумил адха ва яумил фитр." Шек күмөнсүз жума күндөрдүн мырзасы, Алланын алдында эң улуусу. Ал Курбан айттан дагы, ороза айттан да улуу Алланын алдында дейт. Жума күндүн улуулугун караңыз. Курбан айттан дагы, ороза айттан дагы улуу деп айтып атат. Анда 5 касиет бар. Ва фихи хамсу хила. Аллахтан карап турыңыз. Эмне десе, Алла Таала Адам алейхиссаламды жараткан. Жума күнү Алла Таала бейиштен жерге түшүргөн. Жума күнү Адам алейхиссаламдын жанын алган. Жума күнү бир убакыт бар, пенде эмнени сураса Алла сөзсүз берет. Арам нерсени эле сурабаса,
Ma'lam yas'al haraman. Aram nerseni de soravasa. Wa fihi taqumu sa'a, kıyamet gün kayın bolot cuma günü deydi. 5 özgöçölüğü var eken. Adam atağız cuma günü jaralıptır. Cuma günü beyişten düşüptür jerge. Cuma günü dünyadan kayıptır. Cuma günü bir vakit var, pende aram dele soravasale, boldu, Allah söz sana beretti. 5-incisi kıyamet günü cuma günü olatken. Cuma günü olatken. وَمَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاء وَلَا أَرْض وَلَا رِيَاحْ وَلَا جِبَالْ وَلَا بَحْرٍ إِلَّا وَهُنَّ يُشْفِقْنَا مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ. Allah'a en yakın perişteler olsun, asman olsun, cer olsun, şamal olsun, toğlar olsun, denizler olsun, cuma günü korkup duruşat eken deyip. Kıyamet bolup ketpesin demiş. Peygamber aytadi: "Wa yushfiqna min yawmil jum'a." Uşa azırkı aytkan sizlerge en yakın perişte ve asman bu, cer ve şamal bu, toğlar bu, bardığı mınaki denizler ve bardığı korkup durad eken cuma. Nima üçün? Sebepten cuma günü kıyamet bolot da özü üçün. Aytpay ve fihi taqumu sa'a. Bu rivayet rawahu al-İmam Ahmad ve İbn Majah ve gayruhuma kama fi at-Targhib ve gayrihi. Bu rivayet az men sizlerge aytып bergen hadis İmam Ahmad İbn Hanbal rahimahullah özünün Musnad kitabında, İbn Majah Sunan'da zikir kılgan. Demek bundan bildik tuğandar, cuma günde bir vakit var eken, pende emneni sorasa, aram dele soravasa, Allah ağa söz birette Peygamberimiz aytıp koyup durdu. Fakat ihtilafal ulema fi ta'yini vaqtiha ala aqwalin kasira. Yoşa qaysı vaqt em göbünçe, qaysı vaqtken ağlımlarımız oşonu dayındagandan talaşığı olgan. Köpçülüğü iki toqtagan, iki vaqtga toqtagan. Köpçülük ağlımlar oşa iki vaqtga toqtagan. Maşhur şul. Birincisi el-kavlul awwal. Min vaqti julusul khatib alal minbar ila inqida'i salatil cum'a. İmam Hatip minbarga oturatko. Oşul vaqtdan başlanat deydi, cuma pütkөнгө çeyin deydi. Oşul vaqt deydi de İmam Hatip minbarga oturup cuma namaz pütkөнгө çeyin. Oşul vaqt deydi. Azırkı bayağı pende Allah'dan sorasa, Allah Teala söz verit dep aytpady o. Ma'lam yas'al haraman, aram ele soravasa depçi. Oşul vaqt. Wahtajja man qala hada bima jaa fil hadis. Emi uşul vaqtga aytkan dalil barбы? Dalil bar deydi. Dalil qarmanышкан hadiste Abu Burda İbn Abi Musa Ash'ari. Abu Musa Ash'ari degen ulu sahaba bolgan. Oşonun balası Abu Burda degen bolgan. Bu Basra şaharında Memmin degen qazı bolgan. Memmin degen faqih, muhaddis bolgan. Öte çoğun. Uşu rivayet keltirip atat. Qala li Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu balası. Bana aytdı deydi de As-sami'te abak yuhaddisu an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fi şa'ni sa'atil cum'a. Sen atanan uqqansın bu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Cuma'dağı kavul bolat degen bir vaqt bar dep aytpady bele, oşol boyunca hadis aytkanın, atanan uqtun bele dep İbn Umar'dın balası Abu Musa Ash'ari'din balasından sorap atat. Düşünüzler? Abu Burda'dan sorap atat. Qala qultu na'am. Abu Burda aytat, "Ova, atam aytkan" dedi. Şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den uqqan hadisti atam bana aytıp bergen deydi. Ne dep aytıp beripdir? Yaqulu hiya ma bayna ayajlis al-imam ay alal minbar ila an tuqda as-salah. Qaysı vaqt eken dese, imam minbarga oturgandan tartıp namaz bütkөнгө çeyin. Oşol vaqta manake dua kavulu. Qala al-Munziri ve gayruhu rawahu Muslim ve Abu Davud ve qala yani yeclis alal minbar. İmam Muslim, İmam Abu Davud ekoten uşu hadiste alıp kelgen. Bunda aytkanda minbarga oturgandan başlanatken uşo vaqt. İkincisi Amr ibn Avf radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "İnne fil cuma sa'atan la yes'alullahul
abdu fiha şey'en illa atahullahu iyyahu. Peygamberimiz hadisinde aytadi, cuma günü bir vaqt var, pende al vaqtda Allah'dan emneni sorasa, Allah Taalaga anı sözsüz beret. Sahabalar aytdı, ya Rasulullah, ayatu saatihi. Oşol vaqt, qaysı vaqt dep Peygamberimiz sahabalar oşo moment surap kalgan eкен. Sahabalarga rahmat. Болбосо 24 saat уктабай. Кыйналмакпыз, мынакей, оңой кылып берип атат. Алар сурап коюшту. Пайгамбарыбыз айтты: "Хина туqamus sala ilal insiraf minha rawahu Tirmizi wa Ibn Majah." Namaz комат айтылат го. Ошондон башталып, намаз бүткөн салам берип, бүткөнгө чейин ошол убакыт dedi. Tirmizi'de, İbn Majah'da. Demek Cuma'nın oşa en kaymağı minbar oturdu. Cuma namaz pütkөнгө çeyin. Tinç bolunuz, telefonda polnuy öçürüңүz, tiyakmen süйлөшүп, aha dep kıtıgıla oturubаңыз ешкимди тийишип, тийишпей, бери кел, аяка дегенде токтотуп, только Cuma'nın hutbasını угуу важип, кулутка жакшынакай угуңуз, зикириңизди токтотуңуз, Kur'an okuğanızı toktottunuz, nafil namazınızı toktottunuz, başkalarını da toktottunuz, только imamda oturtup, жүрөктөн gana tilep turuңuz şu жерден gana. Namaz emesi, hutba бүттү, дуа кылыңыз. Колду көтөргөнгө не обязательно? Дуа кылгангач. Колду көтөрбөй эле дуа кылып турсаңыз болот. Намазды, алхамдулилlah, намазды бүткөнгө чейин мына дуа. Бул биринчиси. Экинчиси, аннаха бa'дал asr. Ekinci bir top alımlarımız aytkanı, oşol kavul bolgon vakt, kaysı, pende Allah'dan emneni sorasa Allah'a söz berет деп atpayız mı? Cuma günü, al asır namazdan keyin deydi. Cuma'nın, oşo Cuma'le gün, bir asır namazdan keyin. Cuma gündün asır namazdan keyinki dua, oşo kaytarımsız, sözsüz kavul bola turgan, Allah sözsüz tilegenin bere turgan uçur eken. Manake. Vastadallu ala dalika bima rawahu ad İmam Ahmad. İmam Ahmad rahmatullah aleyh özünün musnadında hadis alıp kelgen, oşonu dalil karmaşat. Bu hadis Abu Said jana Abu Hurayra iki sahabadan aytılgan radıyallahu anhuma. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "İnne fil cuma sa'atan la yuwafiquha abdun muslimun yes'alullah ta'ala fiha khayran illa a'tahu iyyahu ve hiya ba'dal asr." Cuma günü bir vakit var, pende Allah Taala'dan sorasa, Allah ağa sorağanı söz berет, al vakt asırdan keyin dedi. Asır namazdan keyin. Cabir radıyallahu anh'dan rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Yevmul cuma isnata aşarata sa'atan." Cuma günçe 12 saat deydi. Cuma günü kaç saat ekan? 12 saat. La yujad abdu muslim yasallallahu azza ve celle şey'an illa atahu Allah Taala iyyahum faltamisuha ahir sa'ati ba'dal asr. Şunca da aytkan eken, Müslüman pende Allah Taala'dan emneni sorasa, Allah Taala ağa sözsüz berет, oşol vakit asırdan keyinki vakit izdegile degen eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kadir tündü Ramazan ayının akırkı tak tündörde izdegile dep aytpady öyle. Kodum uşunday, bu asırdan keyinki vakit izdegile dep atat da. Qala Hafiz al-Munziri aytat, rawahu Abu Davud ve Nasai vel Hakim. Bardığı münacede uşuna aytkan. Tak. Said ibn Mansur, Abu Salama ibn Abdurrahman'dan rivayet qat, sahabalardan bir top kişiler içtema'u ve tezakaru sa'a allati fiha yevmul cum'a. Sahabalar toptolturda. Tolup, bayağı cuma günü pende Allah'dan emneni sorasa söz berет деп Peygamberimiz aytpady öyle. Oşol qaysı vaqt dep öz ara talqılaşıptır. Qaysı vaqt? Kim Peygamberimizden uqqan? Jolsa qanday болгондо кыскасы сураса керек да. Так, анан кийин fatafarraqu ve lam yahtalifu annaha sa'ata akhir sa'atin min yawmil cum'a. Bardık sahabalar uşu cuma gündün en akırkı saati dep aytkanda bir odağı talaşlar çıkan emes deydi. Algaç asır namazdan keyin az gün batkanга чейин ошо cuma бүтөт да, cumanın günü бүтөт. Ошо акыркысы деген экен да. Концовкасы да. İbn Abbas radıyallahu anh'a rivayet var. As-saat allati tuzkar yawmul cum'a hiya ma bayna salatil asr ila ghurubiş şems. İbn Abbas Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Mimmin degen sahabası.
Раисул муфассирин. Kur'an tafsirlegende raisi tarjumatul Kur'an şu İbn Abbas. Peygamberimizin avasının balası. Bu İbn Abbas radıyallahu anhuma oho. Bu hicrattan 3 yıl burada tuğulgan. Peygamberimiz gitti 14 yaşta oldu. Gebirler 13, gebirler 15 deydi. No, oşun jaş kezinde oldu da. Oşunday Allah subhanahu wa ta'ala. Cebrail aleyhisselam'ı görgön dep aytıldı. İbn Abbas. Oşun için dünyada qarıp kalganda iki gözden ayrılgan. Şunday dep aytıldı. Cebrail aleyhisselam'ı görgön adamın gözünden ayrılan. No, qanday bolgon жакта дагы Таифта коюлган. Меккеден где-то 80 километрдей Таиф деген шаар бар. Ошол жерге коюлган. Ибн Аббас радıyallahu anhuma. Ол пайгамбарыбыздын дуасын алган. Пайгамбарыбыз именно Ибн Аббаска илимди, я Аллах чачкын, илимди бергин, Куранды түшүндүргүн, тавил, тафсирин бардыгын айткын деп дуа кылган. Ошо Ибн Аббас радıyallahu anh айтып атат, ал кайсы десе, асыр намазынан күн батканга чейин убакытта атат. Said ibn Jubayr radıyallahu anhu İza sallal asr lam yukallim ahadan hatta tagruba şams. Said ibn Jubayr degen men degen tabi'in bolgan. Bu sahabalardı görgöndө. Said ibn Jubayr degen. Ya çok bu sahaba özü bolgan. Men Said ibn Musayyib dep atashып aldım. Bu Said ibn Jubayr radıyallahu anhu asr namazda okugandan keyin eч ким менен сүйлөшпөчү экен. Cuma günü asr namazını okup bitkөндөн keyin gün batkanга çeyin bir adam menen de süйлөшпөйт. Только Allah menen süйлөшөт экен. Allah'ın zikrinde Allah'dan sorap dua kılganda oşo men alek bolot экен. Maşallah. Oşonduktan fayanbaga likulli muslim ve muslima her bir Müslüman erkeke jana her bir Müslüman ayalga ayataqarrab sa'atal icaba ve yatlubuha fi hazayn waqtayn emi uşul kavul bolgon waqtычe uşunu күтүш керек. Ошону жакшы издеш керек. Кайсы? Ушул эки убакта. Азыр эки убакта айтылында тургандар. Пенденин дуасы кайтарымсыз кабыл боло турган учур имам минбарга чыкканда жума намаз бүткөнгө чейин, экинчиси асырдан кийин күн батканга чейин. Өзгөчө. Асырдан кийин күн батканга чейин где-то bir жарым саат, 2 сааттай бар да. Өзгөчө шамга жакыныраак дейт. Ана дейти, шамга жакыныраак bir жарым саат бар го. Ошону мүмкүнчүлүк Кудайым берген болсо, эч жака бербеңиз, только дуага бериңиз. Бирөө менен кийин сүйлөшөбүз, кийин шашылба деп туруп, ошо убакытты мүмкүнчүлүк болсо кадырлап, барктап, ганимет билип колдонуп калыш керек. Себеп мындай да, Абу Хурайра разıyallahu anh'dan риваят бар да. Ал айткан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менин колуман кармап айтты дейт. Ey Abu Hurayra, 6-cı günü Allah Teala'm topraktı jaratkan jerde. Bazar günü Allah Subhanahu wa Ta'ala bardık darak, çöpçarlar. Allah Subhanahu wa Ta'ala birinci günü Allah Subhanahu wa Ta'ala bardı, top oğlum vardı. İkinci günü jamandıktı, üçüncü günü jarıktıktı. Dördüncü günü bardık ayvan jandıktı. Beşinci günü cuma günü asır namazdan keyin gün batayın degen uçurda Adam Aleyhisselam'ı jaralgan. Adam atabız cuma günü jaralgan eken asır namazdan keyin. Kaçan? Asır namazdan keyin jaralgan. Asır namazdan keyin. Mümkün oşo sebepten mınal azırkı dua kabul bola turgan uçurların biridir. Allah Subhanahu wa Ta'ala barımıza tevfik versin. Amin. 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 Amin.